Mislim da ljudsko tijelo ne funkcionira na način dugoročnih benefita. Ja nisam u životu odradio trening s ciljem želim biti spreman sa 85 godina. To mi je kao negdje daleko u malom mozgu imam taj neki cilj. Ali moj inicijalni cilj je želim se dobro osjećati kad završi ovaj trening, želim malo neke pumpe, kad se pogledamo gledalo dobro izgledam i to je to. Immediate gratification, jel tako? Instant gratification. Kao trenutačna nagrada, odgađaj trenutačnu nagradu, ne treba ti bola trenutačna nagrada. Tebe će trenutačna nagrada motivirati da ti to konstantno ponavljaš. I moj neki je pristup, ok, želim trenutačno od tih radnji koje radim imati dobar osjećaj. I onda sam nekako siguran da se te radnje sklapaju s tim da će ja dugoročno imati neki dobar benefit od njih. Zato je meni čitava priča dugovječnosti, razumijem ja sve to super. Ali mislim da ljudsko tijelo, ljudski mozak nije baždaren da mi razmišljamo o tome hoću ja za 100 godina živjeti ili ne. Nego da je meni trenutno dobro i barem se nadam da je to što je trenutno dobro da ima i neke dugoročne benefite.